jande dina kana fay jande l'école walay jande rewa gorum de yum tunno burine ndiye ko. Ok musidɓe yiɓe min salmini on hannde kadi min landike so tawi ɗon e jaam nokku kala ka hikkor ɗon hannde kadi ara en tintidde o alarba 12 juillet 2023 fii ko yowiti émission men mo annduɗen émission ñiiɓuɗo ɗo joni ka télévision men Jama TV haray men wi on ko saɗi ko tooli e ko yowiti e toɓɓe ɗe waweten cippinde ɗo ɗen hannde kadi haray noon ɗon anndi si en fottiɗo ka émission ɗo haray no woodi temuji ɗi tippinte nder toon ma wi en sous-titre ji ɗi waweten ƴettude e nder émission meɗen on haray noon iɗon anndi en ƴettiɗo toɓɓe buy ko yowiti e nder émission on needi e jikkuji men haray no heddi kadi buy ko en ƴettali no heddi buy ko fensitete e nder muɗum e ko ɓureten andude ko honno waweten ƴettitirde ɓa hara wona ka ƴettugol tum théorie on haray ɗe ŋacci ɗon pratique on haray ko ɗum waɗi en memay hannde kadi seeɗa e fii ko yowiti toɓɓe ɗiɗi ɗe waweten yewtude fi muɗum ha kalero nangue wo haray noon ko honɗum wonta ɗen toɓɓe ɗon ɗiɗi haray ɗon andi ko yaasi hande ko wiya konko éducation ko jande ko jande ko jande ko jande fewndi ko jande fewndi par ce que hande ka sotiɗen ɗo mo janga ala métier haray no woodi ko mankanimo buy e gurdam makko ɗan haray noon ko honɗum woni ɗum ɗon kadi ɗon andi jande nden no heewi façon ko tawata haray si a jangi a waɗi théorie ma o mais ka pratique ugol ɗo andi no heewi e men ko tawata haray no jangi woni kaka français ou kaka arabe tawata hara bon kaka théorie ɓe ɓurete yi'ede e muɗum mais ka pratique ugol haray no wonani ɓe probléme e on domaine ɗon haray noon ko honɗum woni cause de ɗum ɗon haray ko honɗum woni saabu ɗum ɗon e ko ɗum ɗo wawete yewtude kadi seeɗa andine jama on e toujours e o émission men needi e jikkuji men ɓa haray ko ɗum ɗo woni ko sifa e émission on haray ɗen andi base on éducation c'est à dire cellule de base on ko jande nden ko needi ndin e jande nden ko ɗin ɗon takkodiri kala ko yewtete kala ko waɗete ka hoore leydi ɗo so tawi woni needi ala jande ala jikku moƴƴo ala haray mi sikki gurdan ɗan a yahata no haniri noon musidɓe haray ko ɗum waɗi haray hande iɗen ƴettiɗe toɓɓe ɗo ɗiɗi tawata haray e kaka sengo ka janngugol sengo ka janngugol surtout e sengo ka métier ji est ce que on faami haray toujours jamanu dowa wadde intention mo par rapport e ɗe domaine c'est à dire ɗe toɓɓe ɗo ko honɗum faandi ɗe yewtude fi surtout ka éducation que ça soit français ou arabe ou anglais, c'est-à-dire éducation en un mot. Qu'est-ce que nous allons dire par là? Haray yen andu piji buy no ɗon ko tawata haray hiɗem wadde théorie ko ɗum woni théorie on c'est-à-dire ko hollede manière no waɗirta noon ko hollegol laawol ngol explicaneɗa hunde nden no nde wawata yarde noon explicaneɗa hunde nden no gasatande nawrude ndon que ça soit kaka famille ma ou kaka société ka yarɗa o hara e a waway e hutorde konko hollaɗa ɗon e joni noon a hollete ɗum ɗon an diwa ɗum ɗo yaha waɗa goɗɗum ngo ko fi ɗum ɗo wonnen haalde c'est à dire holleɗa goɗɗum waɗoya goɗɗum c'est ça le problème ko honɗum woni ɗum ɗon so dartidi piiji hewɗi no yalta on le souhaite pas mais tawata hara alana feere ko honɗum woni ɗum e hande ka woni ka jande toon tigui woni kaka classe ba ma kaka duɗal ba hande no toon hiɗen andi ko ɓurete hoolor fo goye hara karama ko no hooli fo est ce que on faami karama ko joni no hooli fo mais no toon ɓe o ɓuuri hoolade no toon ɓe o ɓuuri hoolade mo tañƴini ɓeɗo vraiment so ɓanni ɓeɗo takko makko ɓe waway guidude heeditiɓɓen ɓe wawa mo wallude kanko karama ko jom fino heeditiɓɓe wawa marsinirde kañum kadi jande mum nden ɓen haray mo ɓanni ɓe toujours takko makko c'est à dire ɓen ɗon ɓe wonani mo rasi noon ɗaɗi ɗin est ce que on faami joni noon e nder ɗum ɗon tawata hara ɓen ɗon ka théorie ɗon hiɓe wawi ka théorie ɗon bien sûr haray ɓe wawi
mais ka pratique ugol woni kamɓe tun est ce que ko ɗen kuuɗe ko ɓe wonno hollirde ɗa kon kuugal ngal ɓe wonno hollirde ngal ka duɗal ɗon ou ka classe ba est ce que ko ngal kuugal ɓe woni hollirde ka famille maɓɓe ma nokkugo e nder société ji ɗin par ce que tagaɗo kono ardama o wawata jisirde so ardi no moƴƴiri a wiya vraiment hay simo bonno hanki mais hande o ardi ko moƴƴi a wiya kaari no moƴƴi en ƴetta exemple très frappant du coup lo fewdo ko fewdiɗen ɗo hande goto no bonna e nder leñol goto pet mini no bonna e nder leñol konko o bonni ɗon ƴaanga leñol ngol fof et pourtant le ko goto bonni est ce que bonnere nden ko leñol ngol fof bonni ka ko kanko tum bonni voilà ko ɗum ɗon duwa jama duwa faamude si goto bonni hunde jarano ƴette ƴaange jama on fof est ce que on faami e ɗum ɗon no wooda e ensuite kadi no woodi e nder ɗum ɗo tawata hara e bononda on ko fof kafimo si fof kafi bononda on woɓɓe no ɗaɓɓay laawol no sortora acca ɗon heɗitiɓe ɓen par ce que se ndaari par exemple ñawoje wonaɗe waɗede ɗen si nous prenons l'exemple très frappant très palpable en ce qui concerne le procès du 28 septembre en Guinée sen ƴetti ɗum ɗon hande a ndaray tawa woɓɓe no ɗaɓɓutude to laawol kañum no sortora pourtant le ko concerné ko kamɓe fof par ce que si innama c'est à dire si innama ɗo joni ko membre c'est à dire si innama ko gouvernement on gouvernement ɗon ala yaltowo e on probléme ɗon tant que ñawore nde waɗali mais mo ɓe ɗaɓɓay no défendora mo ɓe ɗaɓɓay laawol no sortora est ce que vous voyez haray ko ɗum ɗo wonɗe yewtude ko pratique ugol théorie on haray mo be way no yiɗi no convaincu même haray hay antigiɗa weltori mais est ce que ka ɓernde ma ko ɗum woni nder ton e voilà ɗum ɗon ko point ngo mo hanuɗen wattande yilla mum moƴƴa tawata hara ko hollaɗa kon pelet yaltu yaha gollitira kon ko hollaɗa ɗon kadi ka terrain yaha gollitira ɗum ɗon ka terrain ko ɗum ɗo woni importance on ɓuura a hollerde hunde immoɗa yaha an kadi hollira jama on no holliraɗa noon vraiment a jangi a janni ɓen ɗon kadi jangi e hoorema ɓen kadi no wawi artude ka ƴettuɗa ɗon nden toɓɓere ɗon ka base ma ɓen no wawi arde ɗon ɓe holla solution ji maɓɓe ɗin ɓe holla pratique maɓɓe on tawa exactement koko holluɗaɓe kon ɓe artiri ɗon e ala ko ɓuuri fotude si karamo ko joma hoolikema ala ko ɓuuri fotude si karamo ko joma wima vraiment je n'attendais pas à ça parce que mi sikkuno a fawñotono saria mais vraiment c'est formidable est ce que on faami ɗum ɗum fo ko neɗɗon ɗaɓɓanta ɗum hoore mum ko neɗɗon ɗaɓɓanta ɗum ɗon fop ɗin c'est à dire ɗin jikkuji ɗon nden inde ɗon ma ɗen inɗe ɗon ko kanko ɗaɓɓanta ɗe hoore makko kanko neɗɗanke on e haray noon so ndaari no woodi e société ji ɗin ma wiye no woodi e famille ji ɗin tawata haray hande iɗa haala tati an fonta nayi pourtant ko tati wiyaɗa iɗa haalane c'est à dire no woodi sariyaji no woodi no ƴetta e domaine ji ɗin fop ala ka sariya ala joni noon e nder on sariya ɗon an a holli a waɗe sariya on ha feƴƴintina hay ka wi'a ɗon andu haray a bonnoy woni kadi wona ya hollu an sariya on no welama ha tawata ko ya feƴƴintin ka sariya o wi ɗum haray a bonnay woni wona kadi ya hollu sariya on no mettama ha ɗuyta ka sariya o wi kon haray ɗon kadi a bonnay woni est ce que on faami haray ɗum fof koko du'a dartede mo be wattana yilla e côté mum on e wattana yilla e société ji ɗin ɓaymo sa yalti a jangay a jannay sa yalti a jangay a jannay bon ɗum ɗon fof sa ndaari atahay c'est vrai c'est une réalité et si vous descendez sur le terrain vous allez voir exactement des choses pareilles parce que ko ɗum waɗi an a innay min miɗe moƴƴi
vraiment an noon a haaltago exactement kono arayɗa considérer tun hoorema tu es un homme responsable e yalta ka terrain yiyoya waɗo action ji goo geste ji goo ɓurɗi geste ji ma ɗi moƴƴude ko ndu waɗata est ce que koya ɗuytu ko jokkuɗa geste ma on ou bien koya ñembo on ɗon ɓeyda sengo ko moƴƴi kon sikki sa yi on ɗon vraiment koya hittin ɓeyda e hoore ko jogiɗa kon par ce que on ɗon no jogii goɗɗum ko a ala sengo ko moƴƴi kon vraiment tu vas te précipiter pour se rapprocher andi hunde fof wata yiwtum e hunde nden jommum no wondi e mum e inna bon bon min simi yeeyi o c' est à dire o ɓaymo ɓuri lan c' est à dire miɗe heccimo ma o ndaaro hay comportement makko c'est bizarre par rapport e min inna bon a yahata e makko hocca ko o jogii kon c'est pas ça un homme doit toujours chercher le savoir andi andugol lannata neɗɗo toujours imo doit ɗaɓɓude ko ente kon savoir vivre on ɗuma ɗon ko o doit kal délaissede du coup ko laawol ngol andanɗa hoorema e hay goto e men yiɗa selude e siga ɗin domaine ji ɗon ko ɗum waɗi en innay ɓen ɗon si ɓe yi ɗum ɗon wata ɓe ɗuytu hiɓe duwa rapprochade ɓe duwa ɓaɗade par ce que sa yi ɓurɗoma wona fi o ko miññirawoma ma o ko honɗum joma no hanki so tawi woni ko gagnoma an wata ndaaru ngaygu ngu wongu hakkude mon ngun ndaaru expérience savoir mo jogi on an ko ɗum ɗon intéresse ma quoi mais ɗum ɗa accida mo jikku makko a wata ittude ɗum noon par ce que si goɗɗo ko ɓenta kon inne si goɗɗo heɓidama e hunde a wawata changude ɗum noon c'est quelque chose qui est inné est ce que vous voyez ɗum ɗon fof sa daari a taway ƴettu ko wonnanma importance kon e tagaɗo on accidamo ɗon e comportement makko on est ce que on faami hiɗamo mari an kadi laawol ngo rewa tawata fiya waw wonno konguɗi ma ɗin no wawi ɗuytude mo e piiji goo du coup kanko hari himo ƴettuma ko gaño makko c'est à dire kanko o yiɗama dal an noon a yiigoy e guite ma iɗa andi le way vraiment hakkude mon onon ɗo ɗiɗo hay vis à vis ka guite mon tun a taway way no woodi doute wonɗo hakkude mon mais a wata ndar ɗum sa yi ko ella on e makko tun noddumo par ce que gila ka nodduɗamo ɗon hara on ɓurdi taw haqqille on ɓurdi baraji noddumo innamo vraiment e ɗum ɗo mi faala ya accu o comme o jikku ko wonɗa wadde ɗo mi faala ya accu vraiment nafatama no mi yirino nafatama par ce que mi yi siga mu nokkugo ma o miɗa andi siko min wonno waɗire siga ko wonɗa wadde ɗon kon vraiment miɗa andi joye an lorray lan ɓayno miɗa andi ko lorratanmi kon miɗa andi lorray ɗimmo an mi jaɓantama lorrama mi jaɓata lorrama haray miɗe torima ya selu mais wona fi no gasa konguɗi ma ɗin wawaymo hoy warbude honcinamo kanko tigi taw du coup aray ka o sikkunoma ɗon an a yaltitanalimo ɗon o ɗuytito kisan no gasa sabu ɗum noon o jokkam ko andi nafaymo kon surtout hankadi déjà an o yeggitatama toujours o rappelay ko hawre haqqille makko ko hombo attimo yeyetade ɗum komo sikkuno ko gaño makko andi goɗɗo si sikkima gaño a yaltitamo giɗo ko ɗum wo ka aduna ɗo ala ko ɓuri wonde poson ala ko ɓuri wonde poson ala ko ɓuri wonde kadi lekki ɓuri ha hewtiti ko enete kon e muñal moƴƴagol ɗoftagol ala ko ñawdata ɓuri ɗum imagine tun si tawi woni joni goɗɗo no eɓɓuma ɗo wadde e wona ko boni pellete ara mo miijanima ko boni an harayɗa ƴetti e décision ma e décision ma ɓay pellet no gasa ko janggoyɗa kon e ɗum fo harayɗa andi ko ɗum minne on pratique on faut que jama on
pratica faut que appliquer wana ten hatu ka théorie tum explication tum bien sûr mais si expliquama an aye wadi explication go on te donne une bonne explication aya une autre explication c'est-à-dire contraire ko wada nda kon dum haray ala chance quoi haray ala chance ko dum wadi haray dum don ni si tay woni hebi tagado on mo sikkuda don no wadde mako ko boni ndaro ansida jogi moyen ma sida jogi ko okete jonnamo noddamo souvent jonnamo ko anda hen dum do tampintama vraiment ko no saketorta ko wigol albarka yalla dande sago aybe ma yalla dande sago aybe est-ce que gongol ngol woni haalde dum stay kanko non joni stay woni hari ko gagnoma koy hombo woni yiltade koy makko direct kam woni yiltade ala ko nyawndata buri dum non doftagol muññagol vraiment ala ko nafata ala ko wallata nyawndata tagado buri dum non won aden okko fertido wona aden muññido est-ce qu'on fami dum non no wawma nafude nafa c'est-à-dire ɓengure ma nden woɓɓe kadi ƴetta exemple ji e hoorema piiji boy iɗen yiɗe yiwde ko tawata haray hande hay goto yelanaki ɗum ɗimmo mum piiji gonno no yalta par ce que son ƴetti par exemple réseaux sociaux ji ɗi hande hande aye musidɓe déjà hara ko parti goto ma wiyen leñol gotol haray ɓe yandirana ɗo mo be wirta goɗɗo ƴirrito haala goɗɗo n'importe comment a famata wo kono ƴettirta an tigi jiɓoɗa est ce que ɓeɗo ko nokku ko parti goto ɓe iwi ma est ce que ɓeɗo ko haala wota haalta ara ko kamɓe yanidiranta ha ɓe wirtidira ɓe haalidira n'importe comment mais ɗum ala sens hande ko foti tagaɗo ɗimmo ma ko ya hiwmo hiwidamo e ko wondi kon noddamo secrètement wajoɗamo jonnamo conseil andi neɗɗo wonɗo bien éduqué neɗɗo peut-être ne'aɗo needi ndin tigi ala ko ronkatamo wattude feere o ronkama jaɓande o wataɗi appliquer directement il faut dans l'ensemble o wataɗi appliquer dans l'ensemble mais kanko heɓay magasin de stockage ko wawata ƴettirde seeɗa petit à petit pour que yo waw nafitorde tuma ɗum ɗon lannata hara o wawi kadi addude goɗɗum kadi ko un magasin de stockage est ce que vous voyez ko ɗum waɗi piiji ɗin wata jaɓu lanna e jungo ma haalisi no lanna e jungo ma piiji hewdi no lanna e jungo ma kono mais conseil on wata jaɓu ɗum ɗon lanna e jungo ma siɗa mari feere siɗa holla pehe ida jogui pehe cellal ma no woodi andu hay haalisi mankirtama de par ce que andi woɓɓe sikay haalisi o ko ɗuɗoral ngal haalisi na ɗuɗugol ngol ko nafayt ɗin no woodi jogiiɓe haalisi dongal tawata hara bimbe kikiɗe ɓe maayi tampere yangi tawata hara jawdi maɓɓe ni vraiment antigui a wata estimude ko combien de millions ou de milliards ɓe mari mais ɗum hara ala importance du coup manière no ɓe utilisirta noon conseil mo ɓe jogui on ma ɓe jaɓata déjà wattede feere andi hunde fo e yewti hunde fo sa waɗande fokki heɓanade solution sa heɓanade solution tum marsata ça je vous assure hunde fo hunde a waɗatande e tawata hara e a ala ko wattuma e feere e mum non wawata gasude hande sa heeɓi hay ko tugotoka kammu si tawi woni ala ko wattama e feere fop a andata no yaari par ce que plan ma on tun wawata dirisude konko joguiɗa ɗon il faut que heɓa relation hara ko wawoɓe ma wattude e feere musidɓe ko ɗum waɗi a heeɓi jawdi tawi woni ndin jawdi ɗon hande an ko ñande fini weeti wo hiɗa wondi tun e ande ñande fini weeti wo hiɗa mari ande haray importance ko maranɗa ndin jawdi hara miɗe landi ɗum ɗon importance ndin jawdi ɗon par ce que sa heeɓi jawdi haray ko foti koyo ɓernde ma nden ɓuttu mais ko honno
jawdi ndin ndi ɓuttinirtama ɓernde de den ala applique de ko wiɗen ko ɗum gayen nanen a ala wadde pratique on ko théorie on faminaɗa joni noon an ala pratique de si a haalnama théorie on a haalnama hunde no waɗirtande noon an a yeehi a waɗiroy autrement est ce que nafay nafata di ku jawdi sa heeɓidi yiɓe haalanma jawdi ka honno ittirante zakka a andi le ɓe haalnima théorie on jawdi man jawdi ndin ko ittante ndi zakka ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ni waɗirte mais an a ala applique de ɗum ɗon sa heeɓi jawdi ndin a ala applique de ɗum ɗon eɗa sikka a heɓay ɗon ko nafatama ɗon par ce que jawdi ndin sa a yi ndi waɗama ka moƴƴi tun sa yi ndi waɗama ka moƴƴi goɗɗo yinima albarka yallah waɗu barke ema ma yo allah ɓeydu ka ƴetteteɗon niyenga andu ay joniti allah geɓal mum ngal taw par ce que jawdi sa heeɓi ndi geɓal allah ngal noye mayri ko zakka on zakka on ɗum ɗon ko geɓal ngal a jeeya ɗum ɗo yiɗɗa añuɗa ngal ɗon geɓal a jeeya ngal te kadi noon ɗum ɗon wona fi ko allah hotanta mais andu sa yeehi allah jontite ɗum ɗon fof kadi allah jontite ɗum ɗon te kadi o a heɓay solution o allah waɗay barke e jawdi ma ndin heddini ndin fino wawandi gollitirde gollal moƴƴal andi piiji gono toon ko ene woni harminde ɗi e men piiji gono toon haray ɗen andigoy haray ɗen andi hunde nden ha gasi ara ko andi sali quoi par ce que eɗen andi neɗɗo la plupart piiji ɗin ɓe ƴettitira ɗi yegele bembe hara ɓe welsidi quoi hara ɓe welsidi harale ko hunde nde andanɗa hoorema a duwaka welsindade par ce que si innama jawdi a heeɓi tel ko ɗo fuɗɗantoɗa ndi ittude zakka an a inni joni bon ñande o si bon mi acca handi ɓeydo simi ittanandi zakka et pourtant le on date ɗon saahi ka ndin ɗon on ɗon zakka ittete ɗon o feƴƴiti hiɗa jokkiɗa ñamude jawdi ma ndi a anda si tawtodiray no gasa a sakkitoroyay wigol hay komi jogui ɗo ko lanni bon mi wawali nafitorde mi ittali ko wiya nder ton kon ara wonanima perdi côté ji ɗin fo est ce que neɗɗo no yiɗi ɗum ɗon ko wiya neɗɗo ko net est ce que mo yiɗi ɗum par ce que neɗɗo e neɓi yewtude ɗum neɗɗo toujours ko ɗaɓɓata côté positif toujours ko ɗon o basoto e mum ko gonga ala mo ala ŋakkere en fof ɗen andi par ce que sayi si ari ma wiyen tagaɗo ko c'est à dire ko piiji ɗiɗi woni e makko ko qualité ɗiɗi ko piiji ɗiɗi woni e makko ko ɓeynta défaut kon ko ɓeynta qualité kon ko ɗin piiji ɗon ɗiɗi les deux choses là ko ɗin ɗon existe e tagaɗo ko défaut e qualité ala mo ala ɗum noon hiɗa mari ella hiɗa mari toon kadi côté mo andanɗa hoorema ɗum ɗon no wondi e nafa o faami ɗum ɗon fof par ce que hay fuu si yata e ɓaawo ɗuma ko ɗum waɗi haray o yii kadi no toon marɓe no toon ɓe ala no toon jukkunaɓe no toon ɓe tere mum timmi ɗum fof ko allah waɗi joni noon ɗum ɗon fof noon no mari geɓal e ɗum ɗa par ce que marɓe ɓen no mari geɓal e ɓe ala ɓen kadi no mari geɓal e marɓe ɓen mo be no mari ɗon geɓal e sengoya on faami bon wana noon kadi e jukkunaɓe no mari geɓal e ɓe tere mum timmi ɓen ɓe tere mum timmi ɓen kadi no mari geɓal e kamɓe jukkunaɓe ɓen par ce que ɗum fof ko allah waɗi par ce que si tawno kamɓe kadi hiɓe ɗumanotono hara pellet sago maɓɓe on num kamɓe kadi ɓe wonta no jukkunna ɓe wawino wono wawɗa noon joni noon ko geɓal holngal ɓe hani hettude e ma voilà ko geɓal holngal ɓe hani hettude e ma ɗum noon ko ya yurini to moƴƴa darale anda hi no ɓe wayi ɗon ni mijotoɗa siko an wawno noon ko honɗum haton qinɗa siko an wayi no ɓe wayi noon siko an woni jukkunnajo an wawɗo yahude on seppa waɗa ko faala siko an wonno jukkunnajo ko honɗum haton qinaynoɗa ko honɗum wonno faale ma o voilà honɗum wonata faale ma o konko anduɗa siko non wawnoɗa
sikoye puus-puuswal jooɗinoɗa ko andunoɗa kon pellet siko ɗon jooɗinoɗa faale ma on faale mo anduɗa hiɗa faala ɗon anduɓe jooɗi ɓe puuswal ngal ɗon ko ɗum faala. est ce que noon an siɗa heɓori eɗa jogui ɗen haqqille on faamu ɗon hiɗa heɓori est ce que a wawata wallitorade ɓen ɗon ɗum ɗon par ce que ko domaine ko golle ma ɗen noon an wawɗon an marɗon ko domaine ma on noon e sengo ɓen jukkunaɓe ɗon par ce que ɗon ko ɗum ɗo wiyete mo be e wi mo be no mari ko waɗana oya an ko ɗum ɗo woni ko waɗantama kon mais kankat no woodi ko waɗanama ko ɗum woni ko waɗanayno ma par ce que mo andi pellet si tawno kankadi mo wawno yahude mo wawno yahude so waɗani goɗɗo jooɗiɗo e puusuwal mo andi ko ɗaɓɓirtamo ko duwa par ce que mo andi ko baraji ɗin o ɗaɓɓata ɗin baraji noon koye sengo jooɗiɗo ka puusuwal ɗon iwata par ce que no woodi ko waɗanɗamo o duwanima Allah yoɓete ɗum ɗon kadi ɗin baraji ɗon o wawatama yoɓude ko Allah yoɓatama andi kan kadi woodi ko waɗanma voilà piiji ɗin fof ko noon ko c'est que hay fuu ko fune aduna on ɗo ko fune piiji ɗin fof ko itta ɗum ɗa warta ɗum ɗa ko no yaari est ce que on faami ko ɗum waɗi haray so dartini marɗo e mo ala kadi ko noon o yeeyi si tawno hara exemple si tawno fof no marno ɗon sikka mo be haajete no e goɗɗo mo be haajata no e goɗɗo par ce que mo be no andi no mari hay goto ala ɗoɓɓo solution ala ɗumantoɗo fii goɗɗum go non hay e goto mo be jokkay no kiifu mum jokka saayi par ce que keɓal ngal no andi heeɓi kaduna ɗo lutti ley ton kono mais ayi Allah tagi fo fonnali ko fiike yo woɓɓe wonu barke e woɓɓe ko fii ɗum koyo woɓɓe wonu barke e woɓɓe par ce que musidɓe so dartini piiji hewɗi yaltitay ko tawata hara e waway wi'ude e woɓɓe sa yi heeɓi hande no gasa ko barkeɓe ala ɓen woɓɓe no heɓa hunde tawata hara koye ɓe ala ɓen ɓe heɓiri nden hunde on andi hunde fof no mari sabu a waɗi hunde on sabu moƴƴo ɗon no yaltitoyi nokku goo iɗa wawi heɓude par ce que hara hunde fof si Allah fodima a heɓayde rek piiji fof kala ko yiiɗa ka aduna ɗo andu Allah windaninoma au niveau du front haray destinanoma le destin waɗanoma ka tinema ɗum ɗon iwata abadallah baadi par ce que ko Allah waɗi e ma joni noon si Allah waɗi hunde nden e ma saabu o yaltitay saabu o yaltitata si saabu o yaltiti inne bon si feƴƴoyi wonante histoire quoi du coup bon c'est à cause de ça que j'ai pu réussir est ce que famille c'est à travers ça que j'ai pu réussir maintenant je dois faire plus que ça andi toujours sa heeɓi sa waɗi moƴƴere a yoɓitirama moƴƴere mi sikki ko falteɗa kadi ko waɗugol ɓuuri ko waɗɗa ɗon kon moƴƴude pour que ya heɓu kadi moƴƴere nden andi moƴƴere nden no waɗi façon ɗiɗi a heɗa heɓude nde ko aduna ga moƴƴere nden mais visa kadi ley to lahara to par ce que nden moƴƴere toon ko Allah yoɓata ɓay noon toon tol ko yoɓagol ko lannata de voilà le problème ko yoɓagol ko lannata ɗen duwa wattande yilla moƴƴa e piiji ɗi anndanɗa hoorema se waɗiɗi théorie faut que appliquen faut que waɗen pratique on hunde fo hunde si a hollama no waɗirte noon a yeehi a waɗiroy façon go andu a fawnike sariya on andu an a bonnay woni ko bonnugol ngol noon woni ɗen évutude du coup si a hollama hunde yahu waɗira noon an kadi no holliraɗa noon hiɗa wawi expliquer de maniére go no woɓɓe famira est ce que faami kono mais yo taw hara no woni parallèle e ko hollaɗa to kon hara no yiɗi beccodiri hiɗi yaadi siɗi yaadi rek y a pas de problème dans ça il suffit que gonga ko ɓenta kon il suffit que mo be yo addir sengo mo be yo etir sengo adden wallay ɗuuɗay mo be si ñeɗiri sengo addi tun ɗuuɗay
est ce qu'on faami joni noon ɗum ɗon si a waɗani tagaɗo ko tagaɗo tu waɗante tawata hara a heɓay dulluɗo e nder mum, a heɓay weltiɓe e nder mum, a heɓay hamaniɓe ma kadi e ko waɗata kon. par ce que no woodi woɓɓe sa waɗaniɓe ko ɓe duwantoma ka c'est à dire ka guite ma ɗon a yiyay ɗon welo welo maɓɓe ngo, mais sa leñiti ka ɓernde, sa leñiti ka ɓernde tawa non 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 c'est déplorable vraiment, tawa ɓe seytinanma hiɓe inna siko sago maɓɓe ko kamɓe heɓayno ndin jawdi ko heɓuɗa ɗon kon, ma ɓe añanama ɗum ɗon ha ɓe nammodi yo Allah ittu o ɗuɓen no woodi, ɓe mo hamanoma saabu ko joguiɗa kon, ɓe hamanoma ɗon, ɓe ɗaɓɓanama solution ji ɗin fou no ɓe déstabilisirama, no ɓe boniranama e avenir ma on. Mais Dieu est grand, parce que toi tu es dans un, hiɗa jogui lawol ngol andanɗa hoorema ko lawol moƴƴol, ko lawol moƴƴol. Pourquoi? Du coup ton ennemi ɓenawo, l'ennemi de ton ennemi c'est ton ami. ɗum ɓe inni gaño ma on ko giɗo ma, no woodi haalayɓe ma ɗum ɓaawo, gaño ma on, añuɗo ma on ko giɗo ma, par ce que oɗa no añuma kankadi o immi ko añi añuɗo ma on ɗon ko ɗum considére tamo ko giɗo ma non. Mais ami de ton ennemi c'est ton ennemi, ami de ton ennemi c'est ton ennemi. Yiɗuɗo añuɗo ma on ko gaño ma. Yiɗuɗo, écoutez bien, ami de ton ennemi, j'ai dit ami de ton ennemi c'est ton ennemi. Ça y a pas midi à 14h. Yiɗuɗo añuɗo ma on, yiɗuɗo añuɗo ma on, pelete on kadi ko gaño ma, parce que kamɓe ɓe yiɗidiri. Añuɗo ma on e oɗa hiɓe yiɗidiri, o noon kañum kadi ko honɗum waɗatamo ko gaño ma, parce que kamɓe ɗo ɓe yewtay toujours e hoorema. Ennemi de ton ennemi c'est ton ami, mais ami de ton ami c'est ton ami. En famille yiɗɗo ma on ko giɗo ma. Ayi ko piiji tati won noon, piiji tati. Je ne sais pas si vous avez bien compris ou si vous avez bien saisi ce que je viens de dire. Mi fillito pour que yo fof faamu. Yiɗuɗo añuɗo ma on, mi inni yiɗuɗo añuɗo ma on ko gaño ma. ɗon goo, añuɗo gaño ma on ko giɗo ma. ɗon ɗiɗi, yiɗuɗo ma on ko giɗo ma, woni tati. Ou bien ɓen ɗum fof so darini a tawi ɗum no hakkudeji men, no hakkude men enen société o, enen jama on, no hakkude men. Imagine c'est que exemple ji no côté ji ɗin fof. Du coup a taway no woodi ko yewtanto woɓɓe, no woodi yiyeɓe ɗon fanka, no woodi yiyeɓe ɗon fanka, mais tata si ɓe fanki alanaɓe importance ma hara woɓɓe ɓen ko accirta ko sabu, ko ɓenda kon sabu, mais haray ɓe suti ella on ka woni ɗon. Tata si ɓe haali fayda ko ɓuri ɗudde kon jama on koye hoore maɓɓe yanata, inna awwata tewto, awwata haalu, mais wata haalu an, accu jommum waɗa ko faale mum on, accu jommum haala ko faala kon, awwata haalu. Par ce que sa haali soit a heɓa e bambuɓe ma ɓurta bonde, par ce que no woodi woɓɓe toujours haray jama on hiɓe weeli ƴiƴan e jama on, si ɓe yewti konngol tawata hara jama on fof bambayɓe ko ɓuri ɗudde kon. Joni noon si tawi woni ɓen ɗon immi ko wano revanche dartagol hunde, vraiment ɓe heɓay kadi ko iwtiri ɓaawo maɓɓe suteni ɓe fi muɗum, son hittinali ko bononda yaltitoyta yeeso ton. Joni noon si tawi woni ɓeni tuma hoolanoɗo huta, ko ɗum noon ɓuri hulɓinade e tagaɗon. Haray ɗen duwa wattande yilla moƴƴa ko wona seeɗa, par ce que hunde fof hunde sa hollama immo yaha waɗande no holliraɗa noon.
si a jannama, que ce soit kaka l'école ou kaka franco-arabe ou kaka duɗal, n'importe quel lieu ka yahuɗa e janngugol, haray sa hollama pratique on, sa hollama théorie on pardon, yahu waɗa no haniri noon. Ndare hay ka classe ji ma ka ɗumay ɓe hollama pratique, ɓena bon ɗum ɗo sa yuɓɓidiri ça va être comme ça, si mélange ça et ça va être comme ça. Mais si tu fais autrement, toi-même tu risques de perdre ta vie. On dit d'un faux noton. Parce que regardez les chimistes, les chimie ou les électriciens comme ça là. Si vous avez tout sens contraire, vous avez borne positive et négative, ça va exploser. On dit donc forcément, si vous avez théorie, forcément vous avez pratique. Et c'est ça qu'ils vont appliquer encore sur le terrain. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'ils vont appliquer sur le terrain. Sinon, ils risquent de perdre leur vie. Parce que il n'y a pas de pardon dans ça. Donc, que ça sans hop, c'est fini. Ça va exploser. Est-ce qu'on fait? Donc, faut ko hollirante ko fi que joni sa hollama goɗɗum a yehi a waɗi goɗɗum aray andu ko an ukki hoore ma e nambara ko ɗum ɗon waɗi haray gooto yelanaki ɗimmo mum yo heɓu siga ɗin albalawji ɗon. Du coup eɗen heewi, nous sommes nombreux dans le monde, mais sa ƴetti wano 100 on par exemple, ƴetten 100 personnes e nder on 100 personnes ɗon innen par exemple, est ce que fenande no moƴƴi? Wiye nun noon, est ce que fenande no moƴƴi? Fenande no dagui? Mi sikki si tawi woni ko en 100 personnes woni noon, fop ko wiyata ko fenande dagaki ka, fop ko inata fenande dagaki. Mais sa landike ɗon noon, ko hombo woni fenata, ko hombo woni fenali e nder on 100% ɗon, est ce que a heɓay ɗon goto wiɗoma mi fenali? E joni noon eɗen en fowle on 100% ɗum fof wiile vraiment fenande no harmi dagaki. Mais nder on ɗon 100 fop kadi ko ɓen ɗon kadi daroto wiya wondema comment dirais-je, ko ɓe darto wiya wondema bon goto heɓaki ɗo ko tawata fenali. Est ce que haray noon enen, est ce que no eɗen applique de ko wiya kon télé jande nden ko ɗum holli en ma ñowgol goɗɗo hargol goɗɗo ko boni no dagui o dagaki. Mais enen ɗo fof ko hombo woni haalali goɗɗo, ko hombo woni haalata goɗɗo, a heɓata wiɗo haalali ɗon goɗɗo. Joni andi dagaki, joni an hiɗa andi le ɗum ɗo moƴƴa. Cela veut dire que théorie on non, théorie on non, andugol ngol moƴƴa, c'est la théorie. Quelque chose qui n'est pas bon, on t'a dit que cette chose là n'est pas bonne. Dire ça à quelqu'un, c'est pas bon. Parler quelqu'un c'est-à-dire parler quelqu'un derrière lui, c'est pas bon. Hein? Mais toi, tu n'appliques pas ça. Et je non applique ali dun non. Et dans des moƴƴa, je non aray ko nu sabbida, ko nu sabbima kadi sikkuda. Ko ne tuma haray wata ko moƴƴi. Ko ɗum waɗi yo Allah yafano en de, yo Allah yafano en, parce que piiji ɗin no metti sifade. Du coup koko sifiɗen ɗo fopp le kadi so dartini wigol vraiment ko enen ɗo fof en juulay, enen ɗo fof en juulay, hein? Voilà, parce que inete kefere o ala hakkunde men, inte kefere o ala hakkunde men, en ɗo fof ko en julɓe, hein? En juulay. Mais est ce que ɗe wadde ko juulugol ngol wi kon, est ce que ɗe wadde ko ɗum ɗon wi kon directement? Voilà, parce que en sifike ɗo toɓɓe ɗe annduɗa hoorema mo be no hani wattande yilla e hoore mum, mo be anda est ce que ɗum ɗon si ala e hoore mum, mo wele no andi ɗum ɗon no e hoore mum, andi hunde nde moƴƴa est ce que noon alandama an siɗa wadde nde ma ala wadde tawi le hiɗa wadde nde
est ce que an hiɗa wawi wajade ɗon goɗɗo janggo an andi moƴƴa hiɗa wadde cela veut dire en côté ma on no moƴƴi an ko an tun ƴetti on décision non no moƴƴi e ma aray noon ko wandanɗa hoore ma ko ɗum ɗon noon duwaɗe wadde à côté a andi hunde moƴƴa artu ka moƴƴi ɗon cela ko moƴƴa kon few applica ko wi'a kon exactement sur le terrain par ce que ko ɗum ɗo woni ko nafata ma kon ko ɗum woni ko nafata subordonné ɓe ma ɓen ou les voisins ou bien la société même est ce que on faami ko ɗum nafata ma nafa heɗitiɓe ɓen fof par ce que hay goto arali ɗo fiyo kañum yo wonoy janggo woni iwi e aduna inne kaari kaari min andirano do ko ɗumanni vraiment haare no hulɓini nani banni o yeeyi si tawi woni voisin ɓe ma kawte ma wima banni o yeeyi andu nafaali andu a accali bartane moƴƴe faut que appliqué ko wiya kon ko moƴƴi kon appliqué ɗum ɗon ko boni kon kadi ɗum ɗon kadi on c'est à dire on neutralise ça dans nos têtes itten ɗum ɗon ko hoore ko e men itten ɗum ɗon feska ko e men ko anɗe lorray kon fop an piiji hewɗi en yewtay tata ko yewta kon na ɗum wona appliqué de hay so tawi woni au moyen en applicata à 100% kono ƴetten au moyen 85% on appliqué ɓa haray ɗum ɗon no holli koko hana appliquede no holli koko hana waɗede hay so tawi woni watta 100% et pourtant le kañum no holla yo waɗe 100% awa etoɗen 85% o waɗen ayni kaari vraiment e ɗum ɗo ko wonɗa wadde ko vraiment ɗum moƴƴa e c'est à dire fenade moƴƴa oya kadi settantoma peleti ɗum fenade dagaki e joni noon ko on mboy mo landodiron ɗon noon ko on mboy mo woni fenali a heɓata hakkude mum ɗum tata mo fenali a heɓata e joni noon fof ɗon andi le fenade moƴƴa kono mo landaɗo wono andi hi ɗum waɗi sengo mum waɗi e joni noon si tawi woni noon joni haqqille go arali e mon ɗon pour que yo waw torade bete allah ɗum ɗo yafane ɗon heɓon awano onon kadi no hiwiro woɓɓe go par ce que o yelaki wongol ɗon tawata hara onon kadi wawata wajade woɓɓe fiyoɓe nafitor ɓay goɗɗo luttata ka fuɗɗi e goɗɗo luttata ka fuɗɗi de par ce que fop e meɗen ala luttowo ka payku yagal mo be hewtay ka mawɗo mo be hewtay ka mawɓen hewti ɗon sikono si allah on waɗiri noon par ce que woɓɓe kaka sukankako muɗen suuti exemple ji ɗin fof no yaltotude mais enen pour que yo wajitor c'est là-bas le problème c'est là-bas le problème même les jeunes il y a des jeunes décédés depuis fort longtemps il y a des petits il y a des bébés même il y a des fœtus même dans leur ventre ka deedi maɓɓe ka deedi yumma maɓɓe en tata ɓen ɗum ɓe yaali aduna ga ɗum ɗon fo e yii ɗum ɗon fo e yii mi sikkuno exemple ɓurata ɗon en andi allah ala wono wawira joni noon an so accima yeru tan mo accuma on eto waɗa ko moƴƴi hara koko moƴƴi comme ɓurɗi udde o moyen hara koko moƴƴi comme ɓurɗi udde andi ayni ɗon min mi accay ha mi nawya simi waɗa ko moƴƴi ƴe anda si nawyegu tawete ɗon aray ɗum ala sens aray ala sens dey mo beyo eto côté mum on hittina fewdo ka fo woni hittinde ɗon est ce que on faami hittina ka fo woni hittinde ɗon hunde fo hunde a yahata tun ƴettirande noon directement a jangganayde taw a janggay hay dina kan ɗen suti dina kan koko janggante dina kan janggante pijji ɗin fof a jangganay nargol tun hocca de ay ɗen suti hay nelaɗo meɗen tigi kanko tigi taw ko wiya ko yo janggu hay kanko tigi ko ɗum o wiyano exemple ji ɗin fof no e on ɗon hande ko honɗum woni en ƴettata e on ɗon ko honɗum woni ƴettataki e on ɗon mise honɗum woni en ƴettata e on ɗon enen humiɓe e ɓen ɗon ɓen humiɓe on ɗon ɓen ko honɗum woni en ƴettata e on ɗon kala ko accuɗen ɗon exemple wonɗo e makko kala ko accuɗen ɗon haray no woodi ko accuɗen haray ɗe mankini buy haray ɗe mankini
yalla dandu en noon tawde noon hara mo jokkuɗen on e wi ko wonɗen ñembude ko wonɗen jokkude te ko ɗum ɗon wonɗen appliqueude tawata hara no woodi ko heddinɗen e muɗum kankole ko ɗum o sali ko ɗum le won o toranino en ko ɗum o toranino en pour que yen heɓu c'est à dire laawi ɗin fof ala ko rewali fi yo en waw wadde ko ganduɗa hoorema tampinali en ko piiji jeelu farlano ɗe ye waɗu piiji jeelu ma ko waqtuji jeelu farlano ɗe ye waɗu ɗum ɗon fof o torike joomi on artani en 5 ko laabi 5 juulete e nder ñallal laabi 5 e nder journée farillaje ɗen mi sikki moodi ko haa ɗon ko haa ɗon moodi tawata noon hara e goɗɗum ngo sa waɗoyi toon wano naafiloji goo e ko nande mum tawata ɗin baraji ɗon kadi vraiment ɗum ɗon kadi ko dongi mu giyandanɗa hoorema sike siɗen anduno ko buumi kon e fe muɗum mo be hittinayno côté mum on mo be hittinayno kono ɓay haray wano jaati menen fof meɗen majjinana piiji gon toon ada hara miɗe welsidi nayinna jiiƴan ceccan ko be diwa jiiƴan ceccan minen fewno ɗo taw an cettaw si feƴƴi ɗo seeɗa men yiɗa fijjiroyde mawgu bon donc ka ceccuɗo kede a waɗay ko falɗa onno harɗa fawño sariya on diwa sariya on sa wowtiri noon an ɗo woni ka ƴiƴan a wowti ɗum noon pour que ya ittoye ɗum ɗon e ma est ce que sattata sattay de musidɗo sattay imagine si tawi woni goɗɗo sutti waɗugol ko boni fiimay yaray waɗay piiji heewɗi no toon ko daganaki ɗum janngo inna noon joni woni chronique joni e ma janngo inna noon joni ya ɓorɗum ɗon e ma inna ko ya bon komi ɓortike doloke on ɗon doloke joni mi tami cobbal joni bon mi tuubi etoɗa noon on tuububuye ɗon hara hay ɓernde ma yiltitake ɗim domen jiɗon par ce que ko on ɗum wo accugol ko sutti kon no sattani suttuɗo c'est là bas le problème accugol ko sutti kon vraiment ɗum sattanayi on suttuɗo haray ɗum ɗon fof ko andanɗa hoorema e an musidɗo on an julɗo windiɗo ko julɗo on pratique théorie ji ɗi hollaɗa ɗin fof explication ji ɗi hollaɗa ɗin fof no moƴƴi sendidir ko moƴƴi e ko boni a hollama ɗiɗo no moƴƴi waɗuɗi a hollama ɗiɗo no boni sa waɗiɗi ko ella woruɗi par ce que hunde fo hunde a heɓata ɓantal ma darja e nder ko boni non ko saabu moƴƴere hun goo kunni hiɗa waɗa kun ɗon saabu kum moƴƴere hun ɗon okkama ko falɗa waɗanama darja c'est à dire ƴuttanama arsike saabu moƴƴere hun goo kunni ɗum no ɓuuri sa waɗi dongi bone nda wawi wadde ɗo dongi bone tawata ñande wo ñande kadi ko basal e bone tun ɓurata ɓeydade ma sana allah faabi ma worin koye ɗum jommu luttata est ce que aray o heeɓi noon ko wona ɗaɓɓede aduna kon aray honɗum o heeɓi aduna lorra aray si tas o existali si goɗɗo ari ɗo ha woni o fatike tawi kanko ko andira ko waɗugol ko boni rek vraiment haray min minata on ɗon o ɗowtu arɓe ko allah noon andi ko buumi kono noon exemple ji go haray yalditay taw ga par ce que enen tigui ɗen andi ɗum no yewta fimum no yewta goɗɗo si o ari goɗɗo simo wadde ko moƴƴi rek hara jama on no yowanimo tamaw awale on ko jama o yowanimo tamaw ɗon allah kadi no darde ɗum ɗon andi tagaɗo kawte ɗen ñawata mo ga taw kawte ɗen ñawaymo taw allah tigui o mo andi kawte ɗen ko honno ñawirimo si kawte ma ñawima ko moƴƴi hara ya mali a yetti allah si ɓe ñawima kadi ko boni vraiment haray ɗon kadi c'est quelque chose aray kokoye wawata c'est que hay goto yiɗana ɗum ɗimmomum wiren noon hay goto yiɗana ɗum ɗimmomum haray ko ɗum waɗi siɗe yewtude hande kadi fi wano appliquegol ko wi'a kon wano affaire jandeji ɗin janneɗa goɗɗum waɗoya goɗɗum haray vraiment
komo ɓe yo watta yilla e côté mum on iɗen sutti exemple ji ɗin fof no wadde hande sa daari jannguɓe hewɓe no wallifi defte que ce soit ko livre ji ma ko defte qur'ana tata ɗuɗuɓe no janggi no waɗa ɗin ɗumaji du coup ɓe holla ko noon waɗirte sa daari wano écrivain ɓe hewɓe disons wano Léopold Sédar Senghor en e Léon Condra Damas wano Thierno Moné Nembo c'est à dire Laye Camara l'enfant noir ɓen fop ko écrivain Ousmane Sembène c'est à dire en sifotako hiɓe ɗuuɗi tata ɓen fowle tata ko seke koko ɓe hollaka classe kon ko on théorie c'est à dire ko on théorie ɗon ɓe ari ɓe applique directement ɓe waɗiri noon kadi ɓe ɓeyditi kadi ko hoore ko ɓe jogii kon hoore ko ɓe hollako ɓe ɓeyditi ɗon kadi vraiment sa inɗe maɓɓe haalete ɗo joni wiyen ha aduna gasa par ce que livre ji maɓɓe no œuvre ji maɓɓe no existe dans le monde entier wiren noon ande ko yawɗa o e ɗumani siɗa janngude littérature ou disons français en un mot tu vas voir beaucoup des œuvres écrites par les africains tawata hara ɓen ɗum inɗe maɓɓe no existe e ha aduna gasa ko ndu waɗi ɗum kodi ku kamɓe intention maɓɓe on fof hari ko appliquegol ko ɓe holla kon sa daari karamokoɓe hewɓe woɓɓe yo Allah hinno ɓe yaafo wan sa daari wona ceerno Aliou Ɓuuɓa Ndiyan en ceerno Sadou Mo Dalen en ko waytata wona ɓen ceerno Sadou Sati siga ɓen no heewi tef même Sénégal ɗo ɗum fof no heewi tef tawata hande ɓen no wallifi defte tawata ɗen defte ɗe janguirte ɗe holluma toon sariyaji hewɗi ma heɓe addanma toon hadiseji nelaɗo heewu ɗum ko tawata hara no wawe jokkede ɓe yuɓɓidiri ɗum fof tata ko yo nafu neɗɗanke on di ko kamɓe koɓe holla kon ɓe applique est ce que on fami ɓe applique awa un homme doit toujours appliquer iɗen doit focalisade ko wonɗe yi'ude kon focalise ɗa e ɗum ɗon wona de ko nanuɗa kon tum andi hunde ta nanu tum pan hoccoɗa e baape non wata nanu pan hoccoɗa e baape accu hayya ma source d' information o an tigui ɗaɓɓitana hoorema source d' information ha tawale way c'est vrai c'est réel si ukkoɗa nden hunde ɗon par ce que sa ɗaɓɓiti hunde nden tawi ko notion de base mayron tawi fof no andi fi on source ɗon vraiment wona an tum waɗata il suffit que a waɗida e woɓɓe mais haray mo be ko c'est à dire chacun va faire à sa manière est ce que a faami haray ɗum ɗon fof sa yii mo be ƴettay fondo vraiment surtout wano desuduɓe ɓen iwata ka aduna ɗo hara kañum créyali histoire créyali ɗo inde munde yo wowle ha aduna para sa ƴetti wano ɓen ɗon on tum a classiɓe ɗa vraiment mo be haqqille mum ɗe wona ko yawni wadde kon mo be haqqille mum ɗen ko hono réussirta e ko jokki kon par ce que mo be no fixi e ko jokki kon par ce que ko ɗum nafata ɗum mandela ko woni wadde kon vraiment ça va attirer la population ou disons ça va attirer le peuple le monde entier attiray fop haray mo ɓen hittini ɗum noon ko ɗum waɗi haray ɓen ɗum fo hanaka négligé de ma ɓen ɗum hana ɗaɓɓitede par ce que jusqu'à présent ɓen ɗum no wooda il y a de ces jeunes aussi qui se focalisent sur ça il y a de ces jeunes qui se focalisent sur ça les sortants d'université ou ceux qui étudient aussi dans les écoles coraniques comme ça beaucoup même on ne peut pas citer ɓe no fof no focalise e mo ɓe no décidi inchallah à son côté haray o accay histoire enen fof hiɗen duwa accude histoire hara ko histoire mo anduɗa hoorema mo be inna na machallah kaari mo kaari waɗno ɗum ɗo vraiment ɗum ɗo sen ñembi ko wonno wadde kon
vraiment koko moƴƴo wonno wadde ala mo fawñata ko en yewti ɗum noon ala mo waɗata ella kono mais wona ella wi ɓurtugui gui musiɓe haray ko ɗum waɗi hande kadi en ala junnude yewtere nden ha par ce que donc komi yetoto on kon caccarowal gotal wela dande ko ɗum ɗon min mi mari slogan ko mi yeeto on ɗo kono andi toon konko koko wona soulevéde ɗo fop no woodi ɓe wawete yewdude mum fop kadi andi wo ko woni yeeso puccu ngun ko lawaki ngu yiyoroyto noon kadi yeeso inchallahu haray hande kadi ko ɗe toɓɓe ɗo marnuɗen ko adden ɗo comme introduction e fi ko yowiti émission needi e jikkuji men ko ɗum waɗi ha somi yetti on piiji boyi no woodi ko yewtuɗen mais piiji boyi kadi no heddi ko yewteten e nder muɗum haray noon ɓay ko pas à pas inchallah haray en artoye kadi e fe toɓɓe goo ma artoyen eɗe waɗnoɗen introduction mum enen e woɓɓe goo ɓe fensitana en ɗen toɓɓe ɗon inchallahu haray wona min arata tum min yana e toɓɓe ɗen directement hara on andali introduction ko foti haray si en arde woɓɓe ɗo en naati e lande ɗen e ko yowiti ɗen toɓɓe ɗon mo be andita ene ɗeɗo introduction mum waɗanoma mo be yiyay toon seeɗa muɗum haray vraiment en hatta e waɗo hande kadi inchallahu wawi yitidoyde kadi yontere hande haray ɗen sueti fo e etagol rewete ɗen fo dara télévision Jama TV ɓay haray ko yewteten ga kon wona ko lorrata goɗɗo ɓay fandare men nden de ɓay hay goto yiɗanta ɗimmo mum ko boni kon koko moƴƴi kon falte ɗen vraiment haray e weltanike technicien ɓe men ɓe e weltanike jama o fo inchallah haray yitidi kadi e mercredi ara o assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh